kamalukna laksanakeun parenatana pahajat ibu hajat tabihan jagahan nana hirup rukun modal suci alus laku hade budi muliakan diri pribadi mawa diri sing taliti nana kama suci orang nempi rahmat Gusti orang Ciawi tali ulang papa pagun agama dari gama kudu ade jasa sama gunakan anu manfaat geni aya dina karidoan di barang buka sabaran bariman ka pangeran nolak orang ibadah doa bisi amal loba salah ngukuran olah gagabah iya bariman ke pangeran nolak orang ibadah pajak nolak orang ibadah bisi amal loba salah ngokoran olah gagabah ngokoran olah gagabah bakal di poe kiamat orang apa motan alakno jadi saksina jenaka ridwan Gusti amin ya rabbal alamin mogi Gusti nang tayongan hajat ibu hajat anu dewe ulah
ingkang anu dewe olah pati diarayan dangklang ini bawa kopi larang gayang dangklang ini bawa kopi larang gayang ingkang are anu dewe olah pati diarayan ingkang anu dewe olah pati